Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, dostlar. Hurmatlı bizden Muş TV kanalının görüşleri. Biz bugün Kıdırşah'da çıkarılış bulup tuğanlar. Kıdırşah'da Asılbek anın şu Kaşkatı satoğa çıkıp atken bazı öte jönді tuğanlar. Jönді bağda жақшат бұл çıkarılışa. Çağırıp gösterdi Asılbek. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Жақсыбек келіп қалды. Кең ұшырашып қойын. Assalamu alaikum. Tinchsiz ба? Tinch, Xudo qalsin. Aka bu çıkarılış boyunca malumat verin. Bastıraver aka. Bunda to'xtatchi. Bunaqa. Zamir usul at keldi degin. He. Anam bu atni ko'rib yurgan at biroqchi. He. Quti qo'li den sog'lig'i bordig'ina javob. Javob ata. Yo'q. Bu attın nimesinin qanday? Ayaktan gelip qalgan aka. Tuvi Jallovatdan kelgan. Tüy Jallovatın atı. Ho, Jallovatniki. Yoshina kelsak, Aha. ekasi 5 yaş. 5 yaş. 5 yaş. Attın boyu büyük eken bro ha. Boyu büyük Zamir. 60'tan aşağı mı? 64. 64 santimetre. 64. Ha. 63'ga garantiya. 63'üne garanti. 64, 64'dan öteroq 63'ga garantiya. Ana dostlar. Aka bu Qancha chiqadi? 55 janna turşu. 1.55 mi seniki? Buna balanın boyu 1.55 ekan. Ha, tur 60'tan öte degen aka. 63'ga garantiya deb qo'yadi. Bu Kaşkatı çabuk жүрüşкен ме екен aka? Onday öneri var mı? Universal at Zamir. Universal qanday endi андай иштейби улакка чабуулабы бардыгы бар ошондо. Аттын бар жогу бар, иши дагы бар. Иши дагы бар. Анан пышык ат да чыйрак. Бул өзүбүздүн эле мындай жайдарыдан бека? Таза кыргыз. Таза кыргыз жылкыдан. Таза кыргыз. Мына тугандар жайдары ат кыргыз жылкы. Ama kança tuyaqtары, казыктары мындай да. Tuyaqtары ham Жайында десеңиз. Баары жайында. Азыр кыска аралыкка кандай неме кылсак болобу болбойбу? Чозобуз а? Бир чозуп көрөлүчү гана. Нарактан бери бир айдагын. Өтө бир кыйналыш керек ака. Demek kılıp. Bul hazır hem bağığa kirgiz gerek da. Hatta katı çabı. He. Bul bana bırak zaman. Туяктары калың ат экен ака. Азыгычы. Азыгы калың ат экен. Hatta katı ayдар ha. Ha. Baldı. Bunu cemini kotarıp durup Zamir. He. Torpak tez isteyen bulut da. Torpakka çapsa болот Söyleyez десеңиз. atты talkalaydı da bul. Şu bir үйдүн немеси болот экен да ака. Жылосunu көрсөтүп койчу, тизгинди кой берип туруп, ha. Uzun toktotпай, ha. Ha. Bir burosун көрсөтүшкөн буросу. Tekin Мына достор, буросун көрүп коюңуздар. Аттын бурулгандары. Эми ака кандай иштерге салынып жүргөн, же улакка кандай улактарга чабылган болот? Bunun ulağı cevap dedi Zamir. Улагына жооп. Anam işi daha varken da. Казыгы башкысы таза ака. Ulan şu 4 kazığı taze Zamir. Казыгы таза. Аттын каны кыргыз жылкыдан. Kırgız yok. Аташ бир азыктарын бир жакындан тарталы. Yakından tatlı. Атта айып жок бе ака? Тарбиясы келген бе? Hatta ayıp yok hazır. Oğlum minilip bir gün de topla koyacak. He. Oşoğa çaptırdım da ben ona. Көкүрөк Kökürek amcayında kara. мына омуролорун көрүңүздөр. Кашкаттын мындай тегин сураштырдыңыз ба? Tegi özü Kırgız'la жылқы екен мен Ата тегин мына чабылып жүргөн аттардан деп эси айтты. çavulup жүрген аттың балдары dedi. Özüzlerle oşo Kırgız neme Jallovat'ta şöyle tuğul oşo ösken atken da. Ат азмаз арык а? Arıgırak. Жемге той кошсо ака, Cemge töv hoş gerek. өзгөрүлүп кетсе керек болот. Keçen Mova kelgende 5-6 gün boldu da. He. İyileyip geldi. Çöptele şunday kursak sağıl sırazı. Bırak kursağı jayında kavurgaları çıkara. Кабыргалары. Басыр ушундай. Такага чыккандай экен, такага. Takağa normalde жоğuş. Такага жоошко. Kırayım be. Бир кармап көрүңчү ака. Мага айткан ушундай баа коём деген немеңиз жакты да ака. Баасы жөндө коюлат экен да главный. Jöndüğü koyam Zamir. Jöndüğüre kaldım jöndüğü koyam. Баасы канча коесуң? Айтып эл да уксун ака. 2700. $2700. 1.63'e жоğu. 63 жооп а. Muhammed. O yaktan жақсы uzun çapkın o nereye geçen o yaktan gelgen. Uzun көрсөтчү. Мына достор, минилип турган ат экен. Чапканда эч кандай.
Ayda ver, to'xtatma ayda ver. Ay canlar. Çurkaçları жақсы aka. Жас бала сәл шошылып атат да. Hmm. Мен минсем қатты атам кішілер көрініп қалады екен. Biroq attın çoğunluğu manda görünüyor turadi aka. Attın Görünüyor qol da. nemeleri. Tuyağının жоğunluğu. Basın dağı kemi bolu aka. Кім айтамыз? Кем айтып бересіз, а? Кім айтып берем. Номеріңізді Оğuz екібір айтып қойып па? 0555 0555 35 77 79. 35 77 79. Attın kaymağını atı бар бекен aka. Қайманатын патрон деді айтқанда. Patron. Оны естіп шығып қалыпты. Patron eken de ha. Патрон. Мына достар, патрондың басқанлары басты бер екен, басты бер, кете. Тақылдатып бір чатқа аяқтарын көрсетіп қойды артты тарабын. Егерде басы тура келген болса, достар, Асыл екен номері экранға қойылды. Aka бай дәкән бойынша малымат қандай болды? Қаншаға сұрады дәкәнді? Дәкәнді көбі сұрады. Асыл беке, şu дәкән бойынша малымат беріңші ке, дәкән не болды? Дәкәндің содасы көп адам сұрады жаңыз. Қырғызстанда 12 қылды. Қырғызстан. Қазақстан, Тәжікстан, Өзбекстан сұрады да. Максимально қаншаға жетті? Олары қанша деділе келіп көргіле дедім. 17-18-ге бүтөбүз деділе. Келіп көргілерінен сөйлешіп атты көріп деп қойдым. Атты көріп бала депсіз да? Атты көріп жанынан көрген başka да ем. Келгендер болды? Келіп көргендер? Ова көрішті. Көрішті. Жоқ, видеодан кішінерақ шығып қалады екен да. Бірақ аттың өте құрчылак, а? Ат құрт, аяғы да жеңіл. Бар жоғы жайында. Дәкәнді қандай қышқыға дәйірдәйіспече уже мына болды ал сату. Бұда қаласа, ұлақта чабабыз бұда қаласа. Бұда қаласа? Бұлы кеп қаса көрөз анан. Ниет. Болды. 50 на 50 да. 50 тұрады екен азыр, а? Шау. Содаңызды өрсін, әка. Болыпты, рахмат замыр саға да.